Ayo, kembali di season yang kedua masih bareng Veronisi. Spesial nih buat keluarga besar pengantin. Ayo nanti lila bari nyari, ayo neputang lila bari muda. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan. Lusari mah masih berema. Ayun-ayunan bing lila bari nyari, ayun-ayun putang lila bari muda. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan. Lusari mah masih berema. Keluarga besar pengantin selalu asik dengan ayuna bing lilang bari nyari, ayuna puntang lilang bari hujan. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan. Lusari mah masih berema. Ayun-ayunan bing lila bari nyari, ayun-ayun puntang lila bari hujan. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan. Lusari mah masih berema. Teteh sayang selalu Akang Haji sorban paling dan akang jika punduh. Akang Haji sumangga jali yang gakeun mah ibu hajat deui saya ayah. Eta Akang Haji sorban paling nakan jika mirip. Akang Haji sumangga jali yang gakeun mah teteh sayang deui nanganya nyeri kasopono kasopacan kasongaroyom kajalan sono modong sono ngejak sono pada di jalan kasopono kasopacan kasongaroyom kajalan sono modong sono ngejak sono pada di jalan. Jos hey udah cantik selalu Veronisi. Akang Haji sorban paling dan akang jika punduh. Akang Haji sumangga jali teteh sayang nyanggakeun mah saaya-aya kasopono kasopacan kasongaroyom kajalan sono modong sono ngajak sono patepang. Goyang dong bisa nggak? Kasopono kasopacan kasongaroyom kajalan sono modong sono ngajak sono patepang.
lagu nambah jangan ditepuk telur wonge ganteng goyang gamuyung yen wong semua gulane melu dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata